Nikong Avi, minsa tabi tuak toko de minggu diti, migali nahan toko i manta di pason manta di Pope Francis, minggu diti sembayang toko mentok no de nongohoing, rom lagi mentok di nongohoing Avi i minidu pagun de timpu de teluo de medahu COVID kodam sisam. Sembiang toko i dengan ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko, om i kekinavandi kenaingan, om i kepisaan di spiritu tabitua, miampai na Diosu salviavi. Om nyampai suduvanu. Tapi ngavi kano mengaku de dosa ngavi di toko, om kepatonda na di toko sendi, de mamalamai di ketapatan taham lati tabitua. Mangakun so, doi di kinaingan tafakas, om doi Diosu ita pinangavi, dan nako pamidoso zokoso, it pemusavan ngaviku, om it bos ngaviku, idunu inaimaanku, om idunu i auku nangasan demimang. Mazar nda hasaku, mazar nda hasaku, mazar nda hasaku tagazo koso, itina pogi, rumatin siyan zo di Mary, di obitwa 20 hombus hangay, sa viabilita sab om sangti ngavi, om Diosu tepinay ngavi, dosu membayang montok dago, dari Tuhan kinaingan datoko. Kiko senan ada, di datoko ikinaingan tafakas, memahiang da dosa ngavi datoko, om magawit datoko di keposisyon selacur. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kebentugan doi di kinoingan idi taka vaskozo di babasan retuhun ngavi ngavasi kogi do itana mangazozi kodiau monongku au kiki nasi kodiau Mambazi kodiau, mambantuk zi kodiau, anak zi kodiau, doko ponong koto wadan, kavi mantok kebentugan nagazo. Tuhan kinoingan, tercapai syurga, kinoingan, tamata bakas. Tuhan Yesus Kristus tanak nanak tontoi soon Tuhan kinoingan domba di kinoingan tanak ditamang hidup ko di dosa ngavi di pomogunan sianai doi dagai hidup ko di dosa ngavi di pomogunan tay mo sambayang sa do idi avananan ditama sianai do idagai tuisi siao no iiso tobituang Siau no itakabas koso Jesus Kristus
miampai di spiritu tobitwa ganti kinoingan itama Kanu semambayang. Oi kiningan mengugumahig da sentop di humansan idiau. Inung okon ke miampai di sido nga aiso i do kiva kosempakon to giot. Aiso do obitwa. Pavono no i kesimaan do kasenanu de dagai. Om panakno do miampai diau sebagi memelinta om papatunu dagai gunoon zanuda i konunu tangavasi itu mahib do id kalalahano do lumong givit togiot do babayno patu de sontob di tumaan so hihinaid maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno mamamasi om memelinta miampai diau idi kepisaan di spiritu tabitwa Kinengan mentok so hihinaid aiso ko pupuson. Amen. Pembesan mentadi bu kaduvo dilaja ngavi. Sanguhun kusai minikot mantad bal Shalisha minogavit di Elisha. Ituhun di kinengan. Doloti mantad di tuva ngavi koiso. Duvongopod oloti ngavi huvong. Om tuva ngavi huvong vagupo kakal id bozungan. Petako iti dari tuhun ngavi da akanon kadi Elisha dominobos. Ngasuminimba isupu di sido. Ingkuo zono di dakanu poposung diti dari atus tuhun kusai. Petako iti dari tuhun ngavi da akanon kadi sido do suminonsog. Tumobos ituhan diti. Makan i izyoho om kivao potakudi ohu. Tinampuan di sido izyoho, minakan izyoho, om kivao potakudi nohu, miaga dinabos di Tuhan. Ibos di Tuhan. Pafahat ko di pahat nu oy Tuhan, omonuhuk dihizap ngavidakay. Papapahat ko di pahat nu oy Tuhan, omonuhuk dihisap nga vidagay. Savya vivinangun nu domonong kotohwot may diyaw. Oy Tuhan om tambahut ku ngavi, monungut may do pangangaso diyoho. Mobos may isyoho, koko moy di ko bontukan di ko pomolintaanu. Om papabal di vinakasnu, oy kinoingan. Papapahat ko di pahat nu oy Tuhan, omonuhuk dihisap nga vidagay. Imato ngavi di savya vivinangun bintong doy diyaw. Oma
Tiana ko dioho di takanon dioho do itimpu no gono. Papa vahat ko di pahat nu monuhuk di hizap ngavi dosa viavi ipo impasi. Bapa bahatku di pahatmu, oi Tuhan. Omonuhuk dihizap ngavidagai. O Tuhiti Tuhan itsavya vilahandau. Om obing ginavo itsavya vikoi maandau. O somok isi dodait savya vi imo moho di sido. Imo moho doi di sido. Mantat ginavo ngavidio. Bapa bahatku di pahatmu, oi Tuhan. Omonuhuk dihizap ngavidagai. Pambasan, manta disuat di Sancti Paul dari Tuhun ngavi da Ephesus. Izo ipaintalungku idi Tuhan. Makinsian dia zu da tumanud da pamamasi imisudong do kina pamahavan dia zu. Pagito taboy kono da itkasyanan. Itpoing ganap ko zo da au mongki momoiso. Idhinud om katabazan. Maino sa viavi di anu Diosu. Mimang da menampasi pati hembus. Dipisan di spiritu. Maza di pibabasan. Ipapikagos Diosu songovian. Kiva isotinan. Iso spiritu. Miaga na pada noho ko sa viavi. Dahil iso om di kahansanan di ontok hovo ko. Kiva iso Tuhan, iso ketumbazan, iso kepodsuan, iso kinaingan, itama do saviavi, mazar saviavi, itsuang do saviavi. Ibos di Tuhan. Bos ngavinu na po nga spiritu. Oy Tuhan keposizon ngavi i. Kiva diau diabal da keposizon selaju. Tuhan miambai Diosu. Pembesan di abal tabasi tebitwa sinuat di John. Minuga di Jesus de tisan sampaping di dat de Galilee, toy do Tiberias. Miso tinimungan tuhun tagumu o tinmano di sido. Day mazan di tanda ngavi pinatak di sido, maza di kapamahinggangan nan di kituluang ngavi. Tuminaka di Jesus, day tisan nuhu tanini, minihikaw day ho miyampay di makiki iya ngavi daw. Minduduk na di tadaw tagazo da kapasan na Jehudi. Tiangog no po, nakakita Jesus di tinimungan ngawi da tuhun tagumu
da minsomok, o minabos isido da di Philip. Nombo o kaunwan da toko, mamahi da lauti takudi, da montok akanon di tituhun ngavi. Minabos isido diti, da menginam nopo di Philip. Nokaiho ko sa isido sendi, da nunuh iman daw. Suminimbay Philip. 200 usin dinari po nga au kaganopi ko zo do pamahi do panak diho do tonini niyan no kakib do songhun. Songhun di makiki iya ngabi di sido i Andrew tapi naik kusay di Simon minabos. Do itiyo songhun tanak kusay tonini po ikiba do himo o loti huvong dubo asada. Nganunu na di iho da montok ingka o ginumu. Minabo si Jesus da diho. Po iko iho tuhun ngabe. Bunga sakot da iho di. Sa ginumu da himongoy bukusay da menikaw. Dadi ono di Jesus ilaw ti ngabe. Minanong katahuad. Pinatak di sidoi da sabi-abi. Ipataunda paindikaw. Dadi maino di sido, miaga no gidi do miampai di sada, pinapatak do sagi ginumu di pinakiano. Untuk di nakakano di siyo, tagogonop, minabos si sido dadi makiki iya ngabi. Puvo iho kinamumukan ngabi nohu, may da ay sa taubat. Dadi pinungabi di hoi, nakapanu do opod duwa balatak, miampai kinamumukan ngabi nohu, mantad di takanon do himo loti hubong. Ituhun ngabi, noko kita ditanda, ipinatak di sido, minobos. Itino, itototopot kozo do i profeta, imikot do i pamagunan. I Jesus nopo, inoko kita, da mumba ziho da mikot sumunsog da mangano di sido mamadadi di sido da laja nga minagidu gumuhi da di kanuhuan tanganini da mininin soson di doiho. Yabal tabasi di Tuhan. Kasih dia, Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi ni kong avi, yang kali nubos ko di ketimpunan dan misal tebi tuat iti, minggu niti kali nakabos di Pope Francis tadau teka kumainsan lagi the World Day montok the takiaki odu nagi montok di nakohoing. Isa o hadiah tinak di Pope Francis montok da takau, tinapanga Kemudian the plenary indulgence. Kita dua iti indulgence, isu panga partial indulgence, kemudian panga plenary indulgence. Separuh full. Kemudian pada indulgence nga sengan takon pada apatai, kita iti judgment. Sama ada nung abitua toko nga tulus kosong dari syurga. Nga montok toko guman pada toko ditinga dehopod pagatari. Nga nung kanu reject ke kiningan nga terus di neraka. Au di asna peluang, asna chance may di syurga. Nga kugumanto kanu pa nga dehe tokod pagatari, iti na pagitu penentukan na penambasangan, damat to dehe pagatari kiba judgment. Au to kanehan singko hinaid bergantung kapag posisyon na toko damat to do pempasi. Nga iti na pa indulgence nga papanibo the timpo the toko deho id pagatari. Ina begitu nanuan toko di Pope the hadiah iti sengan toko na po isanta daw apatay kiba judgment nga nung otuhuk toko iti penuan da panamasangan nga ini ba dari timpo toko deho pagatari. Nga kada ko sisay kada toko ko sisay itu toko na po keposisyon nga syurga. Ina begitu tema teka tudu na po diti kumensan lagi tadaw montok do aki-aki odu nangohoy nga
memang zo dom yang pai diau ka. Itu napa ngak bos di Jesus sengan isido do menin sabat. Kumina dah syurga, minuga dah syurga. Pason na padau mentok di maki kia ngabi daw ngak memang zo dom yang pai diosu. Itu lagi pason teka tema da pinatak di Pope Francis mentok da aki-aki odu nanghoy ngavi memang Jesus yang pai diosu. Tapi mo tako magi sasakadong dahil kapasisan da tako. Ang paghuda mantako pati hambuso iti kapanantudukan mantok da tema tayka kalamazan ilmazan da sampamagunan iti kano po intangay tako iti bos tabito di kinengan da kumayso. Iti na po bos tabito da kinengan da kumaysa nga Prophet Elisha na po iti nga dihon na pagya Israel ontok di nga King David ang pinatak daw di King Solomon o mamalinta iti Israel. Nga mimpuno pa nga avasi King Solomon to kiba justice o kiba kaginavan. Nga hide pa di to naka-famous na di King Solomon nga nung back kaposisyon ginawa daw. Jadi audi sangku avasi o kapamalintaan. Nga sundungi maingka nga agumo iti profeta da pinata di kinengan. Da menentuduk the king untuk di tu hun ngabi di kibah kuasa. Kay isa na po profeta nga Elisha inangotokaw da pambasan da kayso di minggu diti. Iti na po pambasan diti nga gumugat tinodo di prophet Elisha da menentuduk da tuhun da Israel da pengko da mahik gumuhi di kinoengan. Kiba iti sanguhun non sikaw to nakapoy man da kaginavan da pinatak di Elisha mantok da Israel. No tinodo daw minanak isi da hadiah. Nunu hadiah ruti love. Sagana pa nakagat iti tuhun nga kadi Elisha minabos takon da tuhun ngavi ino loti. Toto pada kazo nga mantok di Elisha to nabi gya. Musi anuan ga offering. Menang katahuad. Nga, Elisha minanay mo. Kan ka amay nemo am ada onuan nga kadi Elisha patakan da tuhun da Israel hoson nga biti tuhun. Nga nukwa to alwa ginawa diti tuhun da manak da tuhun nga biti kagumuan to amamaluan ba isido. Tuhun nga apuawang bo. Nga nung takan ko ti loti diti dua ngopod no montok da ato sa tuhun kumikum zo pasal nga zo apuawang 20 roti na patakan ko nung kabos da tuhun. Apuawang iti tuhun iti na panak. Nagalagi na to ko ba kani to nung kiba nung napakantakan ani takan to ko nga kiba komplain na tuhun. Ay kaya ba iti? Apuawang ba iti? Nga nakuto iti na panak. Human thinking. Ingka to ko nok gada mamundom. Hindi pa gito ituhun di. Aw da manak. Pasalang ay nung patakan ko ti nga boboson ako bago da tuhun. Nga bos ka di Elisha patako. Iti na bos di kinengan. So nga na nakataki, kiba po leftover. Agumo wago nohu di loti inakatak di ituhun di kumada tuhun ngabi da Israel mantak atus tuhun. Iti na po tabi ko ngabi nga mantak da toko pemundaman toko nogi id kapasusan da toko to auto komoti insan komosikin nung manak toko da tuhun. Aw insan nga grasya teko balakat ti kinengan asima atay mo takaw. Ipambasan da Injil lagi nga isang hunagi tanak, tira pa nga tanak no di minanak da loti. Kadi Jesus minabas di Philip sumada onway da takalan nga iti tuhun. Imagine 5,000 orang kusay nagi apo nakira tanak tondu ipengamong untuk di. Nga kadi Philip atok bay 200 dinari tu siniti nga aw kasukup iti. Kakan nga anini na akan nga iti. Kadi Andrew kiba songhon tanak. Kiba himo loti duvasada. Mentok pada ko nga impossible the monumad. Lima na loti duvasada. Nga ini pa na kita di makikya ngavi nga materials. Aw nakakita do ketumbasan keginapan di kinengan. Ina bagi tapi ko ngavi id kalamazan
Da montok no da tadau dokumensan lagi iti montok da aki-aki odu-odu nongohi ngavi abaso iti pembahasan da onun da toko da penantudukan. Kumai so po sundungi ma da kalamasan na paditinga montok da aki-aki odu-odu nagi menohoi nga kosudong kontok nagi iti kalamasan montok da toko tanak hobi pa montok da kamhakan. Tu intangan tok na pa iti the whole story nga pambasaan itema da pinili di pop nga kontok ko sa iti montok da toko. Kumeso no po nga may tok pa intangay iti montok da mohoing. Tu mohoing aki-aki odu-odu nang mohoing ya sangano da kalamasan iti special nga montok nagi da toko tensionan umat de paroki de seluruh da pamagunan. Untuk montok dia zoom mohoing odu-odu aki-aki nang mohoing ngavi. Bos no po di Pope Francis nga kada ko tongob. Kada ko nugadi memikil do osusa ahom montok tanak Diosu. Tu kagumani ti mohoing mohoing na pagkaditi nga ahom kaginapanom agumun na basan de kapasison. Sundungi man hoing no nga tami mo da kondom da tanak. Tanak daw nakagaso na ngabi. Kiba naman nakakita tanak daw nga ondom di sido ngabi ginawa ngabi daw nakutubusan ko ito azo nga kapay man sandi nung dehad kiba pa mohoing ko ingka na pamondaman nakagaso na ngay sikoy nga akali do muot akali do muot do ingko kono muot do sengan ko do mahik nung abasi muna do kalamazan ka ingka na ti mohoing to hanangan do kakita do tanak daw do kabahik o sampu iti mantak na mohoing kyo de damin ko teka nanggo kono pa de rumah sakit hospital de bayno nanggo kono pa nga paso no po di Pope Francis mantak Diosu panamasangan mantak Diosu nga kada potong obok ko sa inaginabo Diosu on the no iti paso di Jesus dat the memo ikinengan pengampay Diosu iti kapasisan pa Diosu nga ano iti akon ko nahoyngam asetayhaan akon nagi nahoyng akon nagi da ugmutayhaan wisdom kadi Pope Benedict Emeritus sambayang na po to hundi mo nga is a solid foundation gamut teka itino gadi ground the sambayang da panabasangan ina pag ito inagibos di Pope Francis wasida to memo iti mohoing odu aki-aki nang hoing ngawi da sumambayang montok da panabasangan to sambayang na pa Diyos nga ogyot iti bayno montok do tanganak yo termasuk pada na kiti nung intangan to iti na pakalamasan iti nga suvab lumamay to ko iti 26 of July na pagya nga kalamasan di Joachim Saint Joachim Saint Anne mohoing di Bonda Maria so nga na pa Joachim Saint Anne na hoing na di nga sige tanak complain jadi kahok na dahil Israel nung tondo ang maganak useless ay so guna po dahil Israel kaya akan kumuntak na takaw ina pag ito ay minambayang ni Joachim to kadada nung ingkay di kiningan nga sosongyon mamalu iti paganakan nga nahoing na di gaduba iti kay kat angel minabos di Joachim Saint Anne dakano ko do tanak ka tapi kung abi mantok kamuhakan angel takaw nuk macam ko angel ikalimbas ko ditino to ini tanak sunung mada osado teko nang goto ko na po nga nung kibat tempo mahik may tambuhoy da mohoing ito na ba mohoing nga ako na po ko nugadi on sigaw ginabo do ko kito oy membeli ko do vagas membeli ko do gula kopi membeli 2 set lah ko ni semono lah beli nagi bagya nga on si kahana pa da mohoing nga ko kita tanak daw your presence ino kon si kahana mohoing ina pagi bas ko dino to we are angels malaikat ako nung kibat timput da tako da tumambuhoy dai ko may ontong da mohoing amo sumo to ko na pa nga
Kanun lagi may ontong mahoy nga, may napa ontong, ako ko no, 2-3 minute ke 1 jam lah. Muhi no. Nga mungkin suggestion ko, insanta daw magaling kita timpu, madop, stay overnight, take a pipi timpu, may pwede mahoy ang Diyos. Tu, gumaan ko ni, atang buhay ko sa ngan kiba kasusaan, deho na dido, manya salmihad nga esuguno di, napatay na di kapusan Diyosu, mahoing, damot pempasi, magano timpu, sibuk na pa kalaja, atapot, sibuk ta ko nga ko malaja. Kiba nga gadi, kabahingkangan, de kaposisyon pagkarakan Diyosu, nga, buli nagi magano timpu, one of, iso na po program, takwim, de kaposisyon Diyosu nga, timpu, tumambuhoy, damoheng. Mentok da gay, iti mentok da ko ditino kyo. Mentok da kamuhakan, pemasok na kifada ngavi, isa pa bago iti dokumen da pop, tahun di nakatahip kanta iti na po dokumen iti nga tema teka tudu na po iti nga fratelli tutti. We are brothers and sisters. Pemazan iti kyo, last year iti dokumen. Pabosan ko ti pasal pa nga kontak iti mentok dego sebagai the father. Mentok nagi dato ko insanan. Tu ikalibos ko ditino. Jo sundi nga ang nagi kano da muhi ba iti, dabay no. Tu kiba pati program de paroki dato ko, inihan dato ko, family day de paroki dato ko. Masih ada yang pengen video su umat deti kemudian kuno pa diti nga iti na po dokumen na po fratelli tutti amatok na pa dago nonggo zo na po da malayani isyo su na pa nga tampinay moheng ko ngavi ina pag ito nonggo to ko na po muntak tanak ngavi iaw kanu da muhi da may antong may somo da mohoy ngavi nga inonggo ko na po da babay no. Nung kiva day sumaping hamin Diyosu, mohoying, teka nakotutuvo no, obuli bagay do may somo sumambayang, teka muot nakabal, pengko no, kapaposison. Tu ikalibas ko dutino, may galito ko sung huntanak bo. De Injil di nangoto ka di. Ito sung huntanak, kiba himoloti duvo sada no. Gumo, pinatak daw. Nga manta do kuasa, kaginuvan di kinengan, hobi nakasukup iti pinatak. Di tanak di manta ada himoloti duvasada. Ingkat ko nagi temili ko ngabi nung ginawan to ko agaso iti kaginawan nga hobi agrasya do kinengan do papagaso diti kaginawan to ko kuma sampituhon ngabi. Ito pa nga kada to ko po ando mo do ay do Katolik na geti. Akon isay na po asamaan Diyosu de sampaping dahamen Diyosu sungkat-tukat Diyosu sudung imado supaya katumbasan nga tuhunin bagay iti na pa dokumen da pop nga montok da tuhun we are serving the people akan ka things akan ka materials ina pag ito kada to ko pamunam do Katolik na kibati kalamasan we are the light of the world masih man to ko pababango iti babang kumada pamugunan second okay tuhun nga daw tapat Kristus pa impasi dahil kapasisan Dios ina pag ito pwede ko ngavi pan ko bago ulang indulgence di tino di, tepat ko so nga cara magano na po da indulgence nga masih katano da misa, sunong di ba na ko katanod nga valid pa iti live stream mass, pempono o ginavo, kumuduwa na po da nga inapagito katano da misa katemo da Eucharistida, kumuduwa na pa nga kiba iti sacramentum da pangakuan, kumutahon na pa nga sumambayang di intensi mentok da Pope, iso tamaza tahu Abi Maria insan kebentukan intensi daw. Akan ke negida kau society nga itimpu to kau ada pandemic diti. Nung insan ta daw nung kiba timpu Diozu imohoying aki-aki odo-odo isay na po pangakunan nga nagano appointment lah kya diti paroke. Nung satu kali mikat nga takap gakomon to ka bago. Jadi atulon to ko da aba pasilah kya supaya the anu to ka iti plenary indulgence pinatak da penambasangan. Tovino it kesempatan negeri tu ikalimbos ko ditino tu timpu to ko po da
it persiapan Triduum do toko do kelemasan do Family Day do toko sebab kiba pada bina persiapan do toko masanda of father do mamung toko ginavon toko iti pada basangan tu igali bos di Jesus sandi tu tapi menzo da miampai Diosu sundungi mar ita tanga toko da pandemic wakon da toko kiba gumo kesusahan nga iti pason take bos da tebi to di kinengan montok da toko igali bos ku di tinudi tapi menzo miampai Diosu magi pinay da toko tuvod tika gwas na pada kotumasan toko nga Jesus sandi ina pagi kanono id pinsa da tebi to di tebi ko ngavi abitan ku Diosu kano mikot di Jesus de meja de ekarisiditi do notumazan toko isidono i papasop pinapasompu do toko megalibos di kumodvo inango toko di tinudi tu iso tinan iso kotumazan iso pengharapan iso Tuhan do toko ida pagi tu abitan ku bagu Diosu kanono id pinsa da tebi to iti mikot toko di Jesus kansran da toko da mi iso toko misompu toko pabino id kelemazan do persiapan da toko do menandak di kelemazan do hari tadau do peganakan da paroke ada no tapi ko ngavi mikot di Jesus de meja do ekaristi diti sanan toko mikakat sumambiang toko otumbazanzo id iso kinoingan itamat tafakas menodo de tavan tanah Dosa bebi konunu okito au okito. otumbazanzo id iso Tuhan Yesus Kristus itanak kontesoon nanak di kinoingan nanak di tama de paguhu sa bebi umul kinoingan mantad kinoingan Tanavau mantat tanavau. kinaingan totopot mantad kinaingan totopot nanak okon ko tinodo sopi mionsi miampai di tama mazak di sido o serbi nono todo mentok do toko tuhun ngavi mentok ko pemosizan do toko di sido mantad syurga mazak di spiritu tabitwa nadadi do tuhun ili hahangai Mary om nadadi do tuhun mentok sebab detoko dok nakapapak isalib do sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatason om nahobong om timinungag vagu ontok ditadaw kumatoko id kotanudan nyampai di buk do tangabitwa nin sabat isido de syurga om pina ikaw di opananan di tama mikot me vagu isido id kebentugan dan membisala disengimpasi om nangapatay om kepemerintahan tau semai Kapupuson. Otumbasan so di spiritu tabitwa di Tuhan imanak do kapasison imusu mantari tama om ditanak imiampai ditama om ditanak Dosa maon omotukon mai. inakbos maza di profeta ngavi otumbasan zo id iso eklesia tabitwa Katolik om apostolik mengakun so dan iso kepesuan mentok di kepahyangan dan dosa ngavi om dan andad so di ketungagan di nangapatai om di keposison dan pemegunan domikot amin nung osampu da ituhun Christian ngavi do sengizon do id pemegunan ngavi do ongo puavang do id kepedulianan diho nga aidu ida diho i house do id vinon ingkano do kano no sumambayang do patakon da do kinengan do id toko o kepedulianan di tu do on do toko di mantadno do magi babagi toko di iso i o eukaristia sisimpan pada toko nga oi Tuhan pagazokno o katumbazansa Oi Tuhan, pogozono o katumbazanza. Montok di eklesia, dok kapakaladyan da, dok kasunduvan ti kita daw,
I kapagumuan di lauti da kaposizon, di bos kapanamposizan. Ay so na da akwangan da takanon, montok tinan tay akwangan da hansanan inohodi it katumbazan. Montok katampuanan di Pope Francis. Kanauno sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Montok na takaw sa viavi, inongohoing, do mamamasi idlahan kasudong, do pamahavan miyampay kahudukan. Kahudan o tahuod, dahil kamungkangan na takaw, aw na da, kapangantob na takaw, do mimang vakas, it ko ginavan, o mangin sasamod, di tanga sampit, o manakadong di tanga muhok. Ano na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Montok na tuhun tang umuhok sang iyan, kopyuman izeho, the hoson the lauti, hoson na pibabasan, it pamagunan iti. Aw na daon ini ginavo diho, the anu ikiva, takudi ididiho, nga bimozo na da izeho, ditahap di Tuhan, daw manakaday manakta kanon dahil subay tuhun. Kano na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Montok na toko sa bagi, taki odu. Do koy ho toko na da mangovang. Do paganakan na toko, miyampay da kabahan. Koy ho toko na da papatak di halata. Do katumbazan, kuma da menangaki, manangadu, sinakagon tong muhok. Kano na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Montok sa biyabi ng ohoing, osanguhunan, humangad, do katumbuhuzan. Ay so na da mamamasi do osanguhunan, da tumbuhuzon na da isiho, do sanghun tasab, kopyuman do ibatos di Tuhan do, miyampay zo diyaw tamoy mo. Kotuduk na da id kaposizon diho. Kano na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Dohay nga san na da patitikid tuhun sumakit. Itangus piumat da taluo ngodahiw kotonong. Aw to ko na da mamaduan da tuhun sunguhunan sangyan sangodon da kalatan nga tamangan na da kampay no itpogun ngavi tanga masikin. Kano na sumambayang dedi Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Do sa takaw ituo amhok. Kopyuman da katay mo da pamahavan. Iso katumbazan. Iso kapodsuan. Papatak na kaposizan na takaw da manampuan da pibabasan. Pisan piyong bahutan. Kano na sumambayang dedi Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Oy kinaingan za, sovan dagay inangohoing. It community dagay, minidupogun dibuhan kababago, sasabap no do toluwa madahiw. Kampay no iaw oso, isay no po, tamay mo no izeho sa biyavi, it pamalintan da pibabasan kabinsianan. Kano na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, pagkasono o katumbasan sa. Kanao na mikot eri Sancti Maria, tinada toko, makiano di sido da manampung da toko, kumari tanak di sido, Tuhan da toko, Jesus Christus, miyampay da sumambayang. Ave Maria, napanuka da grasya, miyampay diaw kinaingan, o bitua kay tanga da sabya bitondo, o mabitua tuba tinando Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsya na ko'y tuhun ngabi mamidoso, da babay no amtakjam na kapatazan za. Amen.
oi Tuhan. It katanangan da katindapanu, it timpu da sangohunan patu. Iziaw ikahansanan katumbasanku. Tuminadi da pampang kutaku, manta dia muhok sopo. Manung katahuod so diaw, da minanak dago da paganakan, o minampalakat dago da anaw umul. Manung katahuod so diaw, montok ditimpu da kausikan kasusan. Montok dinipisan ngavi, natuhuk no da kaposizonku. O montok di maso da mikot. Manung katahuod so diaw, dititimpu kababagu, kinapamahaban nudogo. Pabakasono oi Tuhan, iti katumbasanku. Dadi zozono da pohuzan pibabasanu. Ia ozo da gumapus dioho, ihobi ondoso mentadago. It mingkod da mamuso, da papasunod di ko'y masanu, kuma di sinakagon kababagu. Umuhigay tudukay no i Francis, eklesia, ay dinabao di abal tabasi, padimpot na da di pompot ngabi da tanan. Pogado no espiritu no ay Tuhan, do manginbagu da pamagunan, ay tangus piumat da taluo madahiw, kotonong nada. Itong umasikin, sa samadan, pisangadan, apupusan. It kamungkangan, sa kadazoso, tuhungozo, mamamasi, paingodop. Ipatitikit timpu, ipinatakno, pentanu, yampay dago, tikit taraw, gisam potu, kapupusan, umulan. Amen. Azo kono Tuhan kinengan do sababi binangun tu masa dok vosian nu nakati mazika di loti takon sediau tu bari tanak kalaja do hongon ngabi da tinau tuhun do madema iti montak dagai di loti do koposison. Azo no so inay ikinaingan. Azo kono Tuhan kinengan do sababi binangun tu masa dok vosian nu nakati mazika di hing anggur takon sediau tu bari gubas anggur kalaja do hongon ngabi da tinau tuhun do madema iti di tinumon do kasundubanansa. Azo no so inay ikinaingan. Imang sembayang ito pinangavi dok hubukanku Diosu ngavi o temo na da do dikinengan itama tavakas. Toy mo no da di Tuhan ikaw bukan do itongon nu. Moto bikazan kabotugan ni ngandaw. Moto kobosyan na toko. Di kobosyan na sabi eklesia to bitua daw. Temo ay Tuhan sembayang sikoy itaak ngavi iobitan zaman ta di sinima da taak ngavi no. Damaza iti kalaja tavakas do graciano iti misterium tabitua kozo mabitua nada do kalalahano pamamasiza do babayno amamu andagay ded konsekaan salajur maza di Kristus Tuhansa. Amen. Ituhan miampay Diosu. O miampay sudupan nu. Poin sabato o ginavongavi Diosu. Koy sabaton sa iti ngabi do di Tuhan. Kana manak do kapanang katahuadan ngavi
dari Tuhan kinaingan da takau. Katunod ang patuhid iti. Totoo topot da katunu da matuhid iti, kalajak za om kapamosi zansa, tamay mo amida banopo da manak diaw da kapanang katahwadan ngavi, oy Tuhan tamato bitwa, kinaingan tapakaskozo om aiso kapupuson. Tu pinazu no pinasungkadan ngavi da pamagunan, om nakapaguhudik ko hobion ngavi da timpu ngavi, om timpu taon ngavi, nung nu ot tuhun kagaga diaw sendi, om pinapazat do ketuhanan isaibaw do sampamagunan, do isa vivi koimeza andi, do mamalinta di nganu do isaibaw do sa vivi inatodo nu, om mangazaw diaw so hihinay do ikalajak ngavi nu tindama, maza di Kristus o Tuhansa. Om ingkano, miyampay sa vivi ditasab ngavi, mangazaw zika diaw, tu ikalamazan to ondos mangazaw zikoy. Kehilangan di Tuhan, kasa diri tak kabas kosong. Ototopot obitua ko ay Tuhan, itovud da savyabi kabituhan. Itinapogi, da di zono da obitua ititak ngabis mambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu nu, da ditingavi miagal bahabaw umatu. May da adali da itingavi da montok dagay, di tinan, omza, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh da niman patabuso isido, om nasagak kozo da suminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Om minanak da kapanang katahwadan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi makikya ngabi daw o mosbos. Onwa iti savya vikaw, om pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakan may mentok Diyosu. Idlahan miya gadi, ontok na pongoh imakan ming sasedop, nano di sido isa savan. Om insan podo minanak do kapanang katawhadan ngavi, pinatak di sido kumadi makikya ngavi daw, o mosbos. Onua iti savya bikaw, om panginom na mantad iti. Tu itino isa savan di zaku, isa di batas kebabagu om aiso kapupuson, ipotungon may montok Diyosu o montok tegumu. Mentok do kapahyangan do dosa ngavi. Maina iti de keandaman dogo. Wi katapatan tahom lati doko tumbazan. Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatazon om kinutungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan, iloti do kaposison o misasavan do kapamosisan, manak do kapanong katahwadan ngavi, danikitan si kadiyaw,
da kapadan da idumbanganu o menempuan da diau. Ahodo koza isi keda semambayang, da magi dari tinanam zari Kristus, o timung zikenada da iso maza di spiritu tabitua. Andamai Tuhan, Eklesia no pentongkap, patotongkap di pembangunan. Amabita na sido dari kepenuhan datawat sakadai. Sengabian biampai di Francis Pop Dagay, John Bishop Dagay, Sabi di Padang Api. Anda lagi tapi ngapi Dagay, inoko do pidikhan sanan di ketungagan, Sabi inapatay di kusyanan no. Taimo na ziho dan navaw do bos no. Kosiana Dagay Sabi sumambayang sikoy, Damiampai di hangai tu bitua Mary, tina di kinaingan, Sancto Joseph sabada sido. Biampai di apostol tong bitua, sabi sancti, nakapapon si kau dia di po umpus di imulan ngavi, kanu sekena dari komosian, dumadi da sempit mungkus ngavi dan keposison selajul, mengazo membantu dia, maza di tanakno Jesus Kristus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinoingan tamat tavakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Saviavi ko bentugan kapantangan nga diaw no, montok so hihinaid, ay so ko pupuson. Udah dipenuh di mamamasi, noog maza do kepengian poing kinoingan katamak zikoy demobos. Masa di syurga, obi tuano na anu, ikut pemelintanu, isabnu oi mando itana, iaka do ika, do di syurga. Aku nakai yota dauditi, ono kisata sasangada, Dagai, niagal dagai do popo iya, disontok momu asam, lumaan dagai. Ada zikoy komito, do ikoy basatan, napaga paso zikoy, Pagabasa zikoy ay Tuhan, sumambayang zikoy demantad pati tikit talaat, patahuod no, demanak do pibabasan, ita daw nga bidagay, demaza di sakadai do kasyanan no. Penggabas zikoy na data may mo demantad doso, pintampasi, mantad sang biabi kesusaan ginavo, demaso zikoy pengandad di kehansanan nabi Tuhan, dikoy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kapamalitaan, ikuasa, ikabantugan, nopong, ngadiaw, damabay no, so hihinaid. Oy Tuhan Jesus Kristus, ibinabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Pada intong de doso ngavi dagay, nga do idi katumbazan di eklesia no, katahuod no, damanak do sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyempay hizab no, imamamasi mamalinta, mentok so hihinaid ay so ko pupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyempay Diyosu tomay mo.
Om yampai sudubanu. Kanunodi magita taak da tanda dopi babasan. Intangai i domba di kinaingan. Intangai isido. Imangidu dari dosa ngavi di pemagunan. Abitua na sentob oho di makan demi sesedop di domba. Tinan Amzadi Kristus magabita takau dari kepasizan selajur. Kanu semambayang. Nakan zano ay Tuhan iti sakramentum poin kinoingan
ika andaman so hihinaid do id kinadaan di tanaknu, panakno sumambayang zikoy do iti taak, isido sondi o minanak dagay, miyampay kaginavan poy ngahib do sa biabi tabos, kopopo untung nadadagay, montok kopo mosisan, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Samayang takaw, taon sang ti Joseph. Katabian, gugumampi di mananabus, sabo di hahangay tabi tua Mary, diyaw pinatak di kinaingan, itanak tontay sa ontaw, diyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan taw, niyampay diyaw na dadi i Kristus datuhun, tabi tua Joseph, didagay punagi, pakitanay diyaw sendi do sanguhun tama, abito zikoy di lahan do kaposisyon, pakinuay zikoy do grasya, kabinsianan sinyaw, umuhigay zikoy, mantad patitikid talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, ibalakat di kinuingan tabakas kozo, itama, itanak, espiritu tabitwa, sumundot nada de Diyosu, tumimpon miyampay Diyosu so hihinaid. Amen. Ugadno, pabalo no iabal tafasi di Tuhan.